kata kunun jogu lalu kata tim jogu kampat lapan gol. Henry kira beri apa sok apa kejela begalaya lingga dari kesokar NBA ke pakai extra time ya kata party ke dalam kata apa KCDC nomor ki bah ki kisam ki beladap kini ke isi dalam ke MVP kim lala kini HKBD bat ke district council dia yang kata bikin sepenjelan yang sistem HBD bat kini kata jong ke district council lele kata ke samai prekam jong ke district council haparo artli kata hapo Giant Hills bat hapo Castle Hills ki aipo sistem ya kini ke isi bahkan prekam nomor ki ba hari ini kisam dari Islam kamdan kalau kam pakile nak benta kariba kadat kepriyo lanya kajinya penahap syuki CM bak kajinya penahap isi na Islam syawai pan Islam menda kajikeli kabagwa keli kolongba apa district council menta mano basong hakal yang persya bak mano basong hakal yang sensar minong ke UDP apa kesur apa ka jelah kaya surat kesorkan minong ke SSPDP apa district council kipani bagi syong apa ke opposition lali katakan yang persya Andre kia trelang apa kesorkan jelah yang kimat dan penbit kupat bak bayit yang keseng kongres mar sendap ketika election MLA kilalit reform lang yang pakai isi ringkat bagi NPP bambe ano yang pakai UDP bagi HSPDP nang tayo po district council pak dangdang kato kani berai haswa jong kani ke election sa district council ke kongres hala kalami na nakataka isi balayalam na ke NPP namar kiang ba day upata ubaoy bambino bagami ratio bat ke NPP hapo ke district council ketinggali ke bakapa rambuay ke seng kongres benta kalau ba hato haswa mapilit train hapo district council harta ka isi balayalam na ke NPP day upata mo ubapa yapi lani hilahi namar kalam kejing mentoy bat kejing anong simat oh minta ketika sokar NDA ke bahar kawanra ya ketika investment mekalaya agency bangsa yang kita ke investor bar bantiat cakap po ketika jelah kejuni balik yang kita ke kai ke pateng lingba kenikaan ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act Arajar Katsau Minsyam bahawa district council diatas dengan resolution penpersa yang kenikaan pelawan rak dan sorkar MDA hangno pinjulap bagi NPP ke persa yang ke NPP apa KCDC dan persa yang ke NPP apa sekretariat yang lo kimat penpendek yang lo kimat penpensmit kupat ba baik ulang dalam jom UDP ubari menteri hak sorkar NDA ke bahar nak keseng UDP hak kedua menteri ukersan yang kenegaan bat adalah po district council kumu MDC nak kalau upersa yang kenegaan ubri ukersan yang kenegaan adalah po hak kalian ubri upersa yang kenegaan yang kibat pendit kupat ba baik ngamlak bansuh yang kini kinong dalam kejungi. Halor kedua kanong rem, halor kay kepentar kiong ba dalawan ra yang kata artikel lain pak nyobuai kendung no kata ke district council. Kim gelat pak bahwa Islam arajar kat kenda keseng kongres apa kasong hakalang persya kilawan ra yang kata kamat apa assembly baliatan ba ya kami raya wadon kam ya dan petrikam lo ya kata artikel lain pak nyobuai banyada ini nagitakian bayatingko bat kesorkar pedeng ringkat bat kesorkar jelah mendapat yang haswa bikin spot ke election ke district council kiong bangin kuat
ani kam tanwara kata artikel lais pa inyo puwe namar kan sepundu ya pada district council KUDP kru kelakran yang kena kejo ke benta hagi serang di beladak bakilak perta pengidan kam yang kena ke artikel lais pa inyo puwe banten terekam po kena ke jelah ke jengi paneta yang kari bak kajak bendera ni para kuwe nak kata kejengsa telap hak regian yak jokor jom kani ke sorka pedeng ke Balelam dan ke BJP mendapat haswa ke election ukerteng jom ke RDA hak kani ke MP election ke Baladak ubalang uteng unang elam jom ke wei ni seng balang lapok kani ke jelah ke jengi ulang ba husiang kupat ba benjit ya ke seng kabatua ya ke artikel lais pa inyo buwe namar kan sa penduk ya ke district council ngasukwa kan terbaik tien yo niu samla man ba ang kani ka jamit ka pamata balong ba menta beladan hakaseng UDP piong ba kamlang banwan ra ya ke artikel lais pa inyo buwe bat piong yo pat ba maghusyang belum jit ya kani ka seng namar kan sa penduk ya ke district council Masukwa apat ang utang kani kaway Bahusyang Banjit yang seng UDP Namang Kini hadin daw ka election Kinsalit Bansin biang Hakaka bos Balay alam Daka NPP Kung makarong Hakini ki atri Ki Sorkar Ki Beladak Kata ka Sorkar NDA 1 Bat ka Sorkar NDA 2 Menta Minjam Sa ka election Jong Ka District Council Habaro Artli Kijaka kata hapo Jandi Hills Bat hapo Khas Hills Autonomous District Council Habang iya Surum Saling Hayaw at Halindi Hasengking Nado Kipor Manswa Bat hado menta Kipat ba Tijuang Ba kata ka Kirnet ka Banrio Lani ka Siksidio Lani kata ka District Council Kani ka State Bat ka Atyar Jong ka Jat Banrio Kani ka State Bat ka Atyar Jong ka Jat Banrio Hakani ka por la kanbor yang kata jingkeli kini ginomi kmat dijongi copo kani ka Yingdor Bartawan jong ka District Council mano ba tengger kamhok ya kata ka State baka atyar jong ka Jat Banrio lada piong baka six schedule bat ka District Council kidai kata ka State baka atyar jong ka Jat Banrio ka jingkeli kalang ba mano pala tengger kamhok ken ya kata ka State bat yang kata ka atyar jong Jat Banrio larang ipay benta ke District Council kalong tanggung kata ka Syatri ka Mape ka Baula Banyada ya kari bat ka Jat Banrio na kata ka Jing Syather hau slap hau pria hagapara ka Basipo jong ka Seksyon la arbor haga District Council bantau yang kita gian Banyada yani na kata ka Jing Syather hau poiwer upoy hap udoyong udo penang haga kai kapateng hagi Islam di beladak bat hagi Islam dari Islam di beladak ni begini ka District Council layalam begini di political party di badan mentah apa ke Sorkar jelah kimla Banyada ya keri Pak Jat Banrio na kata ka Jing Syather hau tau nong way nong ar mentah mencucum kenuksa ladang ilit apa ya udo Ngintet kan nongwet utrai muluk ubasong habar dukan bakkan nongwet upoywer upoy hap udoyong udo penang ubasong habar dukan ubalai na kasgi uslap ubalai na upria bakkan nongwet kita ki brewon kita ki kasih kita ki kibasyu syong habar dukan bakka dekat terpal larawan uslap kani kepenpitar sela ya tumusamla haba ngai kini ka baca po yodo bat keleng di jaka bau doyong udo penak upoy hak uyo ka jaka ka babiang hendre mangi dikasih ke belum kiri ulun kitrai muluk kitrai kindo kitrai jaka nyum sebio ya kata kejing ada ka babiang dengan kata kada bermasalah menit baka District Council kolong kung kata ka Syatri ka Pape ka Bangla Banyada ya kari baka Jat Banrio na kata ka Jing Syather hau slap bak hau pria